welcome to another podcast. Hvala na gostovanju. Today I have a special pleasure to talk with... dalje da se bavimo problemima mladih. A mi na Sparšku i dalje nastavljamo da se bavimo pitanjima koje zanimaju mladih. Prošlo je gotovo godinu dana od kada se pojavio prvi slučaj koronavirusa na našim prostorima. U većoj ili manjoj meri životi svih nas vrlo brzo su se promenili. Posao i škola prebacili su se za računar, maske i rukavice postale su svakodnevnica, a posebno briga o higijeni, kao i sve manji socijalni kontakt, neophodnost. U fokusu su od početka bili stari i ljudi sa zdravstvenim problemima, dok se mladima manje posvećivala pažnja. Ipak, da li je istina da su mladi zaista manje ugroženi? Na temu mentalnog zdravlja u doba pandemije koronavirusa razgovaramo sa nacionalnim i evropskim psihoterapeutom Milanom Dabetić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Šta je mentalna higijena i da li mladi i adolescenti shvataju važnost iste? Pa mentalna higijena je disciplina koja se kroz skup mera i tehnika bavi prevencijom pojave simptoma, očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja. Preventivni odlasci kod lekara i zubara u cilju prevencije pojedinih oboljenja su opšte prihvaćeni, dok odlasci kod stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja i nisu toliko. Sam pojam mentalnog zdravlja je jedan širok pojam i on je zapravo obuhvata opšte zdravlje, a ne samo odsustvo bolesti. To je stanje psihičkog mira i stabilnosti. Mentalno zdravlje obuhvata stanje dobrobiti u kojem pojedinac može ostvarivati svoje potencijale, nositi se sa svakodnevnim životnim stresom, biti produktivan i doprinositi zajednici. To je stanje emocionalne i mentalne stabilnosti, osjećanja blaženstva, zadovoljstva. Zatim pripadnost socijalnom okruženju i sposobnost stvaranja zdravih međuljudskih, prijateljskih, ljubavnih i prijateljskih odnosa. Mentalno zdrava osoba je inovativna, kreativna, ne plaši se izazova i teži ka ostvarenju svojih ciljeva. U današnje vreme smo izloženi intenzivnom stresu, te je mentalna higijena preko neophodna zarad očuvanja našeg opšteg zdravlja. Statistike pokazuju da je pojava psihosomatskih oboljenja najprisutnija kod opšte populacije. Naše telo i emocije su usko povezani. Mi sve emocije osjećamo telesno. Iako ih potiskujemo, ne bavimo se njima i izbegavamo, one ostaju zapamćene u našem telu. I kao što je Freud rekao, one ne umiru, bivaju samo živo zakopane i mogu se kasnije pojaviti na mnogo ružnije načine. Što se tiče vašeg pitanja povodom mladih i svesti o mentalnoj higijeni i mentalnom zdravlju, mi se generalno ne bavimo dovoljno sobom i ne radimo dovoljno na sebi. I svakako da na tom polju postoji prostor za jedno veliko unapređenje i bavljanje mentalnim zdravljem jeste još uvek pod stigmom i etiketom. Ono negde što sam kroz praksu primetila i što mogu da kažem u prilog mladih i što moje iskustvo govori jeste da je počela da se pojavljuje ta otvorenost za psihoterapijski proces. Da li je i koliko mentalno zdravlje u doba pandemije koronavirusa ugroženije nego inače i da li je potreba za psihologom porasla? Pa jeste. Sad, u kojoj meri ne možemo još uvek pričati kolike su posljedice, to ćemo tek kasnije vidjeti koje su sve posljedice po mentalno zdravlje iz ove situacije, ali svakako da utiče na naše mentalno zdravlje, zato što ova situacija traje već godinu dana i možemo je okarakterisati kao situaciju produženog toksičnog stresa. Ovo je situacija u kojoj je sasvim normalno, mi imamo normalne reakcije na nenormalne događaje. Pojava straha od smrti i straha od bolesti je naša najnormalnija reakcija na situaciju u kojoj se nalazimo. Potreba za psihološkom podrškom, i tu mogu odgovoriti samo iz mog ličnog iskustva u radu sa ljudima, jeste da, više ljudi se javlja za psihoterapijsku pomoć. Koji su najčešći problemi koji su se ispoljili tokom pandemije koronavirusa? Pa kao što sam i pre napomenula, na prvom mestu to je pojava straha. Strah od smrti, strah od bolesti. Zatim došlo je do porasta tenzije u porodičnom sistemu zato što porodice su bile, da kažemo, zatvorene na jedan duži vremenski period bez mogućnosti bavljanja svakodnevnim životnim aktivnostima koje su obavljali pre cijele situacije sa COVID pandemijom. Problemi koji su i pre postojali u porodičnom sistemu sada su eskalirali. Ono što najčešće imamo jeste
pojavu anksioznosti, zatim paničnih napada, promena svakodnevne životne strukture. Svi smo se negde trebali reorganizovati i prilagoditi svoj privatni, poslovni, školski život novonastaloj situaciji. Mladi su trebali naučiti nove veštine i prilagoditi se novom jednom školskom kontekstu praćenja predavanja online i od kuće, što jeste izazovno. Mi ovde generalno smo u malom životnom stambenom prostoru i porodice su mnogočlane, tako da i tu postoji izazov u tim okolnostima pratiti nastavu bez poteškoća. Prisutne su i promene u socijalnim odnosima zato što sada drugi predstavljaju za nas potencijalnu prijetnju od zaraze. A kako prepoznati problem, odnosno krizu, i šta prvo uraditi u tim trenucima? Promene koje ukazuju na krizu jesu poremećaj spavanja i promene u apetitu, zatim gubitak volje i motivacije za obavljanjem svakodnevnih životnih aktivnosti i aktivnosti koje su nam pre pričinjavale zadovoljstvo. Zatim problemi sa koncentracijom i pamćenjem, neadekvatna ispoljavanja emocija, potreba za izolacijom, izraženi kriticizam i bes prema sebi ili prema drugima, nedostatak energije i drugi. Ono što trebamo uraditi kada primetimo ove promene kod osobe, najkorisnije je obratiti se za stručnu pomoć i podršku. S obzirom na to da je fizičko okupljanje trenutno zabranjeno, da li je rad psihologa, odnosno odgovarajućih službi, prilagođen situaciji u kojoj se nalazimo? Jeste. Konkretno u savjetovalištu u kome ja radim, usluge smo pružali putem telefonskih poziva za osobe koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju online seansama i online seanse putem različitih platformi. A sada pitanje za kraj. Koja je vaša preporuka mladima na temu očuvanja mentalnog zdravlja? Ovo jeste situacija kada nemamo kontrolu nad događajima i međutim, bez obzira što se nalazimo u situaciji društvene krize, možemo praktikovati aktivnosti koje doprinose očuvanju našeg mentalnog zdravlja. Trebamo voditi uravnotežen plan ishrane, zatim uravnotežen ritam spavanja. Vežbe kontrolisanog disanja su veoma korisne zato što autonomni nervni sistem i disanje su direktno povezani. Naše telo i emocije su direktno i disanje su direktno povezani. Mi kada smo uplašeni, kada smo pod stresom, kada smo anksiozni, dišemo plitko i brzo. Međutim, kada smo smireni, dišemo polako i duboko. Redovnim praktikovanjem vežbi kontrolisanog disanja mi aktiviramo parasimpatički nervni sistem i na taj način se vraća osjećanje smirenosti u umu i u telu. Zatim trebamo praktikovati kreativne aktivnosti kao što je slikanje, pisanje, praćenje sadržaja koje neguju naše vrednosti, našu dobrobit i duhovnost. Zatim praćenje sadržaja koji nas zasmejavaju. Sve ove aktivnosti dovode do toga da se proizvedu takozvani pozitivni hormoni, dopamin, serotonin, oksitocin, endorfin. I šta je poenta? Poenta je napraviti balans u našem organizmu između kortizola koji se luči u situacijama stresa i ovih dobrih hormona. Također ono što možemo raditi jesu vežbe progresivne mišićne relaksacije. Kao što sam navela, sada naše telo pojačano luči kortizol, a upravo ove vežbe dovode do toga da se opuste naši mišići i opusti naše telo. Fizička aktivnost je također korisna, slušanje omiljene muzike, da zaigramo uz neku omiljenu pesmu ili muzike koja nas umiruje. Gledanje sadržaja sa pozitivnim uspomenama. Zašto? Zato što se aktivira neuronska mreža tih naših pozitivnih iskustava i na taj način se vraća ta pozitivna emocija i osjećaj blagostanja u naše telo. Hvala na razgovoru. Nastavit ćemo i dalje da se bavimo problemima mladih i da ih informišemo o temama koje njih zanimaju.